God is good all the time. Agone Nyasaye erokamano. Nashukuru Mungu siku ya leo Nomiya thuolo machope kanisa ka. aliyenipa fursa hii kufika katika kanisa hili. Ne ok ang'eyo nanyalo chopo e kanisa ni. Sikujua naweza fika katika kanisa hili. Lakini Albert omiya chopo e kanisa ni. But mtoto wangu Albert amefanya nikaingia hapa. Agone Nyasaye erokamano maduong' ahinya. Nashukuru Mungu kwa yote. To Albert nyathina ni. Kwa Albert mtoto wangu Omiyo chunye dhi mabor nikech Albert nyathina ni ema nong'e ni an mamagi. Albert nong'eyo maber ni kogik okinyi to nyalo gona sim kata ka en ode. amefanya roho wangu Penja ni ukanitoka. mama, udwa madho chai gang'o gi baba. Alikuwa ananijali hadi ananiuliza kuwa kama tunaweza kula nini mimi na baba yake. To Albert nyalo kona ni mama bise chwako chai dwa dhi chaju simba leda. Asubuhi anakuja kuniambia nimpatie chai, anataka kwenda kuchaji simu yake. To hai maber samoro na nyalo tedo chai yake ti thamos. Anapata nishapika chai nimeweka kwa thermos. Akone ni baba chai nitie lakini gimimadhe go ema onge. Namwambia babangu chai iko lakini cha kuteremsha nayo ndio hakuna. To kona mama an miya chai lakini kaw pesa ni dhi ng'iewo go gimu madho go chai gi baba. Ananiambia nipe tu chai nikunywe lakini chukua hii wewe na dadi mnunue kitu mkule. Nyathina ni nyalo go sim kata bed mana saa uchiel mar otieno kata nyicha en Malindi. To go sim kopenjo ni mama uchamo ang'o. Mtoto wangu angenipigia simu hata akiwa Malindi saa 6 usiku kuniuliza tumekula nini. Akone ni baba wayudo chiemo moro wachamo. Ong'isa ni mama ok apar ni chiemo, ang'eyo ni samoro unindo kech. Aoro ni pesa moro kanyo kinyi dhi manyo godo chiemo. Namwambia tumekula lakini anadoubt, ananiambia sidhani mmekula. Ananitumia pesa keshoe tuweze kununua chakula. Atimo mos mang'eny ahinya kuom nyathina ni. Joma nogole dhoda ka nyathina dwa chamo lunch. Nyathi oting'o kuon kama e lwete. Nimesema pole sana kwa mtoto wangu. Alitolewa kwa mkono wangu kama nimempa chakula aweze kukula. Nyathina ne okong'wenyo kata kuon. Hakuchuna hata ugali. Baba na nomako mana lot ka nyathi dwa chama lot polisi ochopo. Wakati alitaka kwanza kukula, polisi wakafika. Polisi ochopo taneno ka nyathino chako teteme kata penye ni Albert. Iti mang'o nyathina. Walipofika Albert alianza kutetemeka. Mama yake akamuuliza, Albert, umefanya nini mtoto wangu? Nyathina nokwera ni mama anonge gimatimo, mama onge gimatimo. Akasema, mamangu mimi hakuna kitu nimetenda. Awuoro ka nyathino dhi ka polisi makoro thone mod aduoke godo dala. Awuoro sana gima jongi otimo na ok ne gipenje kata ni nyithindo die odu yawa. Sasa nimeshangaa vile polisi walimchukua, wangemuuliza hata uko na watoto wangapi kwanza. Koro sani adwa ting'o maiti adok godo dala. Saa hii sasa ninabeba mwili wa mtoto wangu kurudi naye nyumbani. Ok ang'eyo nadhi konyora nade. Sijui nitafanya nini. Albert nyathini weya malit. Ok ang'eyo nadhi chako gi kanye. Sijui nitaanzia wapi. Nyathina ni nyathi mamuol, nyathi mokiny ng'ato. Albert alikuwa mpole, angekosea mtu yote. Albert nyera gi ng'ata kata ng'amokia kose moso to nyera ganyera. Alikuwa anapenda watu, kucheka tu na mtu yote hata ambaye hajui. Albert oyieri okech to miyo ng'ato pesa ne odhi ng'iewo godo chiemo kata ne skul. Albert oyieri okech to mi nyathi wadgi pesa mondo odhi ong'iew chiemo mondo ochiem. Angelala njaa lakini hata mtoto wa jirani aende apate chakula. Atimo mos ne to. Lakini agonyo nyathina mondo mi odhi gi kwe. Nimesema pole. Nyathina odhi gi kwe. Na nimemrelease aende na amani. Albert kikinindi kama intieno. Mano kene gima kwai. Usilale. Albert nyathina kikinindi. Usilale Albert. Kikinindi nyathina. Nyathina ne poko maki.
kata odiochieng' achiel ni nyathino ogore kata gi ng'ato. Hajai pigana na mtu hata siku moja Albert. Ago erokamano ahinya ne jogo mobiro konya lweny magoyo matekni. Nasema asante kwa wale wote wamesimama na mimi na waliokuja kunisaidia kupigania vita hii. Akwayo mana lamo kende mamondo lamna ne dala na mangima okang'eyo na bro konyra gi nyathi manyakoni. Naomba muweze kunikumbuka kwa maombi, kwa maana sijui vile nitawezana na familia changa aliacha Albert. Ago erokamano. Nashukuru. Ago erokamano ne joma Lindi. Nashukuru. Majo kanisa na mochopo mondo mi okonya go lweny ni. Shukrani kwa kanisa la Malindi ambao wamekuja kutusaidia kupigania vita hii. Ago erokamano ne jo Kilifi. Nithindo majo Kilifi manesomo gi Albert. Nashukuru pia ambao wametoka Kilifi ambao walikuwa wanasoma na Albert ambao pia wamekuja kutusaidia katika jambo hili. Ago erokamano ne jo Ridgeways. Asante kwa Ridgeways Baptist Church. Ago erokamano maduong' ne ng'ama Nyasaye donjo chunye mogolo ne Albert sanduku kendo sani ogolo nyaka gari ma bro kawo Albert e airport kiny katero nyaka dalagi. Ago erokamano maduong'. Kwa njia ya kipekee nashukuru Perozi Funeral Services ambao wamechukua jukumu hili kusafirisha kuprovide funeral services, kusafirisha Albert kutoka hapa mpaka Kisumu bila malipo yoyote. Mungu awabariki. Ago erokamano maduong' ahinya. Anakwayo mana lamo kende mamondo lamna. Naomba tu muweze kuniweka kwa maombi. Erokamano. Asanteni. Haleluya. Bado mimi ni shemasi.